What do you want? Shaka iki? Let's not play games. Ntabwo nangaje gukina imikino. I could work with you. Reka dukorane njye namwe. Take down the Bafashe muhitane abo mukeneye guhitana. right now. Thank you very much. Urakoze cyane ntabwo ngukeneye. What are they? Ni bande bundi ndimo ndahiga. They're mercenaries. Urashaka iki? Iba mercenaries abacancuro. I've been after Bameze nkanjye. Maze imyaka myinshi mbahiga. Ndebye ukuntu umeze. Ngira ngo ukeneye gufashwa unawe ubabone. Well, mate. I know my way around this. Hano hose ndahazi uyu mujyi wose ndawuzi. They do. And Nzi benshi muri uyu mujyi badufasha kumenya abo abasore bagiye bagannye. Long Fei and Bayu. Ni Longo Fei na Payu. Also have the girl you're after. Bafite n'umukobwa we murimo guhiga ari kumwe nabo. We can both get. Cyasanga dukoranye buri wese anga yabona icyo yifuza kugira ngo abone. Buri wese yabona intsinzi ye. Handle yourself. Maybe I could use. Tayari ko boyi n'umuhanga mbibutse wamwiciye umugore n'uyu nguyu muri imbere na bagenzi be. Better get out of it. Ariko aje kubiyungaho mu yandi magambo nta na kimwe afite ahomba araje abagonganyishe basekurane bashwanyaguzanye maze agasuzuguro kabo kabashiremo yikomereze aha cano mucyo. Akagigi ngako banga nuko bakagiye bano bari bafunzwe bavuge impamvu bari bafunze porampora baganira n'umushinwakazi. Ese mwatsinze? Turi ba professionnel mwana. Bari baje gufunga bavuye mu mikino yo kurwana y'amagendo. Yitwa Payu. 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 Thank you for saving me. Thank you for saving me. Wakoze kuntabara. Indie Club. Anytime. N'ubutaha muzadushimira. Ese nabizera. Va muri kano kanya. Ntabwo polisi ari amahitamo yawe. Ufite ikintu sandi mahitamo basi wenda utatwizeye. Nakuriye hano. Uyawe yakuriye barahageze. I grew up near here. Nakuriye hafi ahangaha. Madoranga afande. Afande Savimbi atashye afite gutana umugati w'umwana. Yaje muri alimentation. Kwenje alimentation hafi yaho aparitse. Bano bakeneye inyirukansi. Bona amabandi. Ni imodoka z'abafande baraziba. Nawe undebere kuburiba ndi panda garuka yiba i Kigali. Ibaze kuburiba ndi panda gari yafande i Kigali ukayiba. Mwana muri bazima ugiye gutwara ngenda kwereka inzira. Bakozwe imodoka ya polisi byose bivuze iki tujye kuyitiza. Turayimusubiza. Nuko yitsa ni borrowing nuko yitiza. Aho twara we hanjye nago ntwara we twara. Cyane kwingira mu modoka y'abakobwa mvana imodoka zigira ivangura ku gitsina. Oya ngere sinzi gutwara baso yitwara. Yaramu bese menyezo ngo y'abakobwa ngo nta muhungu yitwara kumenye ntago kizi gutwara mwana kizi gutwara kabisa. Sasa menyezo ni umunini urwanye kumenyezo nubwo ari indwanye y'umunyamwuga ariko nagaze gutwara imodoka. Araho ngaho ne gisandoke make gisampapiye. Bibye ikankari ya fande panda gari barayibye. Batwaye agaca ka bafande aba na mabandi y'abanyamwuga. Afande kuvayo yaragiye kogosha ubwanwa bamutwaye imodoka yiwe. Job done, all right? Trust me. Sasu yahari akazi kararangira. Bakeneye job yayirangije. Barimo kumutonganya ba boss. Gute guhiga umukobwa umwe bifata iminsi 2. Ntago muri abasirikare cyangwa. So what's up? Oh, that Su Feng meeting didn't go well. She's even more pissed off than she normally is. You said you could handle. Boss abo Su Feng aracyabatonganya ntago byagenze neza. Sasa udukora kimeze bite? Well, it's pretty simple, really. We've got 48 hours to execute those little pricks, and if basigaje amasaha 48 bahawe. reverse to us. Akazi kabe karangiye nikaba katarangiye kontra yabo iraba ingaru. Kumbanga haje umunyamahanga n'umunya Indonesia. Waje ngabafashe ntangwa n'inzoga. Kandi shaho umuntu utanywa inzoga ari komplika my friends. Harya muhu. Why we need you? Twibutse ubundi kucyo tugukeneye. Tubwira impamvu tugukeneye yariyo. Mwese wanga mu muzinga mwavuye mu gisirikare. Wenda za special forces. Abandi muzi no kurwana. Out of shape. Ako bigaragara bisanga mwabyibushye cyane muri out of shape. Ntago muri kwa siporo. Mufite umubyibuho ukabije. Arakaniga. Agorye kama kubwira nabi. You were saying? Uvuze ngo tugoze iki? Tuza. Devero. Mureke. Avuge. Turamukeneye his useful. Say we keep him. Karamwiyaka. Doko nareshya ni Michael J White. Like I said, Kona bivuze. going after Long Fei. Niba muhiga Longo Fei na Payu. You need my help. Murankeneye mbafashe. This little motherfucker just doesn't quit, does he?
Look, we got contacts coming out of our asses. Sasa mushenje uri ahangaha ntava kwizima. That's gonna give her up. Bafite ahangaha amakuru make myinshi baheraho bashakisha. Has nowhere to go. Cyane kuri umukobwa mugenzi uri ahangaha azi mu Bushinwa hano ntabwo ahazi muhumure. Byanga byakunda ajya kuri embassy yiwabo kuri ambassade. No turi bumutegere. Wa Mushinwa kazi w'umukire, Umushinwa kazi, Umuchinese. Na handi hano azi uretse hehe kuri ambassade. 靠，不是说马哈家也不堵车了吗？ Mbanga abageze harambutiyaje. Something is wrong. Ijya kuri ambassade kindi kibazo. This can't be a coincidence. Ntabwo nga bishoboka kuba twasangana nk'ahangaha bimeze bityo. Ubanza abatwitambitse. Kumbe hafi ya ambassade hari abacaracara. Araka Aiko Waze na Michael Bisping bahageze kare. Amatelefone hagati nkwereke neza. Kuri embassy y'Ubushinwa. Chinese Embassy Mahajaya. 啊 Hello 姐，你在哪？ Ziya 你没事吧？ Madame 我 Riyanga 们现在已经 ndi kuri hafi ya ambassade ndimo ndayireba imbere yanjye ariko dusa nkaho hari ka bariyeri imbere yacu hano haturitse igisasu kuri ambassade 很难说，是 niyo mpamvu ubona hari ambutiyaje kumenyeza hakurya imbere ya embassy hari uhari Bisping arebye hakurya ndi yashitwa ngo ni Joey arebye hakurya muziparitse kumva hano se bahaborotse 谁在一起啊？ uri kumwe n'abandi 认识的朋友， inshuti zanjye twahuriye ahangaha ni inshuti zamfashije ni abafurendizi banjye kumbe aho bari hari ubabonye baje birukanka hafi na embassy y'Abashinwa bazi ko nta handi umukobwa yahungira uretse kuri ambassade baje kuhamutegera ntago abacika hafi na embassy y'Abashinwa sinzi mu muhanda rwagati amasasu arakwicaniye ni Scott Adkins yaje ari Collins umwongereza akurikira igihe n'amaguru yitonze yo irazenguruka we nazenguruka nangwa na essence nafite amapine ntago imucika arayiparamira bago barihambira arayiparamira yitonze ayizirikaho kirahure arakimena mena ikirahure n'inkoko arakimenagura ikirahure ntabwo areba imbere ngaho mugende mutareba dore ngo baraparikana olala filimira ha sasanga umukobwa afite kumutabara vuba 你认识他们吗？ ese uyu ninde ntabwo ari mugenzi wacu We have to go. tugende imodoka biranze hasigaye ni amaguru ntawe kugera ahangaha baramucitse pandagari yaribwe turayibonye pandagari kuko pandagari bayibye umbanga bagenda uyabaga imbere Between Kwang and Kent. avuga aho arabaraburiza banamwumva. You use us as bait. Watuse nk'umutego. My friend. Nkihangane inshuti zanjye. Collins. Intambara yanjye mpanganye na Collins ntago ari mwebwe. Nimukomeze mugende. It's your funeral, man. Mwana umenya ko tuzakugira mu kiriyo vuba ahangaha uyu munsi urapfa. Bano barakomeje. Sasa kuno Jaka tuzi nka Aiko Waze akeneye ngo afate akanya wenyine kugena Collins. Bari mu mwiherero gusa nagara akabona. We just lost them. Baracitse baragiye. And here you are. Naura. I followed them from the crash. Nabakurikiye kuva kuri crash bagongeye. You're always in the right place. Basanga bagiye mu isoko. That's why you need me. Sasa umyeze ngwegera hano hose mu gihe cyanyacyo. You know my guts. Sasa uyu nguyu ntabwo biva ko uyu musore byange bikunde. But like a sick. Ari umwizerwa. And you know my gut is telling me. We aratangiye kumukeka. There's something. Sanga cyane kikugenza. Make. Muri ngiye mu mutima rwose umutima ufite cyumbwira ngaho se kivuge. Well, when the time comes. Zakivuga igihe cyageze. Winkanga rero siki. Dore uburakari abuko bakirukanse. Nibutsa hanga uyu ngara hazi. Yarahakuriye. Uri imbere tuzi nka Payu. Ni Payu na Ziani Zhao na Longo Fei. Ziani Zhao na mazina yiwabo. Mbese ngo abagana ngo bavuge izina nka rwatubyaye. Rwatubyaye. Nabo ryabagora. Go that way. I'll swim him towards you. Yango kuvuga izina nka Segikubo Austin. Segikubo Uncle Austin. Sina ngo muza amazina ye. Yitwa Segikubo Uncle Austin. Sorry, not open. Health department. Banga kuba kinjanga baje kubashakisha aho bagiye bagana.
yaje ahangaha abeshya ngo aje muri atumwe n'abashinzwe ubuzima mu karere health department imibereho myiza ya rubanda reka mvuge nk'abantu kutoka Unzambe kwa ba Jonathan no kwa ba Nuru no kwa ba Mubelendombe Patrick Bikolimana sanga bakoba bose n'abanyenzi bose bayakomeza mubera ngo ni Mubela noneho Bikolimana ngo ni Bikolimana. Chaka munzu munabona anga muzehe WhatsApp na muryo rafite hakuna kuki karimo kumuha selfie za gahunda yose ukuntu ihagaze. Looks like you passed inspection. Bisanga utsinze igenzo n'isuzumwa inspection atsinze igenzura. Awi. Kumbe ka telefoni hakuno. Mahajaya 警察局 polisi ya Mahajaya byayirenze ibyabaye ntago bazi niba Ziao atekanye ana garanti batanga ku umutekano we dutegereze baracyashakisha naka hatanzwe indi support ubufasha. Asanga muzehe gufunga iduka rye ntazi ko mu iduka muri parafo hari abamwinjiriye yavuye mu iduka baramanuka iduka si iryabo bo byose baritiza kugeza naho pandagari bayitiza ya polisi ngo polisi ni yihangane di nake turi abantu di bese giye baririye umunyenga banywa essence katwenjoying abakoboyi ngaba ikigari baruzuye ndetse nahangaha turi nabo barahari hajya turi hehe Inyamata 你现在可以告诉我，你到底是怎么认识那帮人？ abarahanga gutsasa mu bano babazi bavuge 是被故局 bahawe akazi mugenzi bazi mwagiye muri mission nzima misi ifasha abantu birangira bagiye gutabara ikebe bitaga korenizi bagiye gucungura ikebe ibandi 虽然跟英国人在一起 uriya bahuriye mugenzi mu isoko we ni mwene wabo gusoza ngafatanya n'abanyamahanga ari kumwe na bafoleyina 之前的营救行动害死了他的家人 yapfushije nabo bose mu cyaro kiwabo 人报仇 mu nkambi yabagamo yapfushije umuryango we wose muri kano kanya ameze nk'umugambanyi ni moro we arakorera impande zombi 原来都是你们俩做的好事，你说现在怎么办呢？ 现在 sasanga myesono barakora iki 今天 tugumanga heri joro 可以了 baraninywera inzoga bamenyereye ibintu nk'ibi ngibi barabimenyereye 我们一早可以去大使馆 wenda ejo bajya muri embassy nanone icara basanze muri bo ababahiga ni abanyamahanga abazungu bakava amahanga ariko harimo n'umwene gihugu wahanga umunya Indonesia uri kumwe n'abazungu เชฟพายุวันนี้ผมขอนำเสนอ sasa hakuno payu yakuriye mu myangaro nk'iyi ngiyi ntago bivana ko afite guteka akanaryoherwa hari mu gikoni kitari iki bibutse ingene inzu ya nyiri botike bitije araka yewe dore uburyohe 公 啊，玉以前在野 payu rero buri ubwo mubona 做饭特别好 yahoze ari umutetsi spicy ukunda n'ibirungo kanze marungirisha kumbanga muri karitsiye bano barahagenzagenza nta muntu babona muri karitsiye yose nta muntu babona. Let's keep looking. bagume bashakishe let's keep looking. bakse triple threat batatu bakanganye aracyari magagari kibamba papa abapape kitavogerwa indata bigwi ugusobanurira umunsi gwa none 你说我了，你们呢？你们受过专业训练， basyanga bakora mu bangi bombi n'indwanyi mukobwa uranga wese n'indwanyi 祖国 ese kucyovuye mu Bushinwa bavangwe n'ikiwanyo 爸带我过来 ati nyiri muto data yanzanye hakuno 来马 icyo gihe nahanga nibera 宝能挣得多一点 ahangaha hakora nk'ushinzwe umutekano akabona amafaranga 本想挣够了钱 ndetse akora ibiraka 就带父亲回国养老 gusa akeneye neza kubona amafaranga menshi 不去了 arebe ko yazatwara isi mu Bushinwa iwabo ku ivuko 救了我， kuva abana baye nanjye nzagufasha amafaranga yose ushaka nzayaguha ako gakobwa gatangiye gusinda 挺好吗？
baje gusinda karabwanutse zitangiye kwivangavanga n'amaraso hahandi ururimi uvuga wagira ngo rwabaye nka tapi bari wavuga ngo ururimi rwakoremerere rwabaye nka kabanda. Enjoy. Bana batekeye ko sasa barya. This is actually really delicious. Rwose biraryoshye. Bari babasi niyo ntetse n'amazi araryoha sha. Makna. Nge no guteka amazi baranze gutekeye amazi muri quartier yose nta wundi wakongera kunywa amazi. Basangiye akabyeri bahujwe n'ibibazo bari ku munyate w'umwibano mu nzu itari yabo barenjoyinze ni umunyate w'umwibano kandi shaho akantu kakibano kose kararyoha kukenjoyinga uzarebe amafaranga wibye uziko naryoha. Bigger hit squad in bloody Indochina on our cases if we don't snare these three little imps. Uzishayenza gutavunikiye ukuntu iryoha. It's gonna get a lot more pain. Cyangwa nyine nk'akicunde ukakibano Quickly. Karanyaruka shaho kararyoha kanyago niko Didier yambwiye ni Didi nabeshe banga mu kugenda uyu nta kindi mugenzi buka ngo umuryango we yapfushije uwo yakundaga yajanga amaze gusenga avuga ati ntago nakabendera kuzanya ahangaha ninjye byose wabiteye nkuzana ahangaha mu nkambi yabaga hakora mu nkambi ashinzwe umutekano n'abagenzi be none iyo nkambi imwambuye umukunzi areka amenyesha abwira umukunzi ati mukunza uri hose menya ko mfite kwihorera namara kubikora nkabona kubaho ntuje bano bose ndabica nkoresheje ibiganza byanjye. I kill them with my bare hands. Back to triple bivuga gatatu threat ikintu gikanganye giteye ubwoba kitavogerwa indata bigwi. Hey You will still the butt. tagejeje cyanyacyo abagwe gitumo abakonyore akoresheje ibiganza bye abakonyagure abashwanyaguze kandi bose nzabikora umwe ku wundi nzabatotora nk'utotora widi. Mbese azakujya kubagara atandukanye icyatsi kimunga amasaka akuremwe ibyonnyi asige amasaka mazima. Cartel will do anything to stop my donation. Oya tukujya menza kuri embassy ni ikibazo ni ikosa ribi twadukoze bano barimo kumpiga bakeneye ko amafaranga ngiye kuba natanga ntafite ko yatanga ninjye barimo guhiga rero mwebwe mu ntange mugira amahoro basi mungoreshe ngo ndi umutego ndatanago byoroshye. Well, we need to come up with some sort of plan. Nyine basi dupango twagenderaho wadufasha barimo guhiga ngiye ko bazwa ngiye gutanga amafaranga arwanya ibyihebe bakeneye ngo mpfe cyangwa bambuze ko yatanga. idea Nanye mfite igitekerezo rero kumbanga banaho bari baracyankwamo banasangira Donnie and Sam. banga dore aho Devero yibereye Michael J White akira aha haje ka message kuri ka video call hakora ruhamagaye nyene kuvuga na Collins hamagaye Tony Ja tuzi nka Payu Collins is precious. See this? Haro gushaka nga muganire. Hello, mate. How's it? Yo, umusaza makuru se. Hurting, yeah. I'm fucking up, so. I have something you want. Mfite sanga cyo mushaka. We're talking. Tuganire. We have Zian. Dufite Zian. Muramushaka? Zian yahambiriwe. Was not expecting that. Ibi yantunguye kandi. Let's see what he's got to say. What you got in mind, my little friend? Nanushaka inshuti yanjye. The old Polo Club. Avuga ufite gura kuri Polo Club bitwaze amadolari 100,000 kugira ngo bahabwe Payu. Nako bahabwe Zian wa mukobwa ndetse bareka no kongera kubahiga. 100,000 by'idolari. The deal. $100,000. Hey, I've got a deadline to meet. Sawa naho duhure mu gihe cyanyacu kandi mukererwe. Mu rukerera at dawn. What's up, Ray? Don't tell me you trust that little. Dawn urukerera mugenzi dusk. Nije watangiye kukugoroba. They'll be there whether they're setting us up on. Sasa abajinga nago muntu yabizera. Use all the cash we got left. You find me as many shooters. Amafaranga bagiye gutanga niba bafite nyine bameze nk'abasigaje kuri konti yabo nabo nk'abasirikare. You get paid to. Ariko ntago bagiye bonyine. Hano batumye Devero ashake abasore bose yizeye babarashi babahanga. Bashuta. Traps. Dutega imitego ishoboka. Trade. Buno buginga nago tugiye kunegosia nabwo. Ahubwo tubwice ku mugaragaro nta kuzuyaza. Baburase bwose. Baraganira hakurya rutavuga byinshi. Bano barerekeye. Bavuganye ryari mukabwibwe babanje kuza ku ruhande bibutsa hose uyu ngo yarahakuriye hari uyaje gushaka
alaka Michael Wongo tumuzi muri In the Line of Duty wena Donnie Yen yaje muraka Michael Wongo. Welcome back, Payu. Urakaza neza Payu. Let's talk inside. Ngaka tuvugana ndani mu nzu. Aje kwa Michael Wongo. Michael yajanga hari kagarara ari kihebe. Ari senda hangarwa. You calling in your marker? What makes you think I would honor it? Sasa ngaha Payu urubwa haje yasize abahemukiye. Yarabataye aragenda. Bahoze ari ikipe ye. I know you keep your word. Ndabizi ko urindi jambo ryawe. Uri umugabo uri intore. Friends about our past. Ngira ngo ntago nshyize ahayise hanjye nawe. Bajye benzo mwagenanye ntago bazi ibyanjye nawe. Ukuntu wageze izina ryawe rya Payu. Tempest. The Tempest. One that destroys all that it touches. Payu bimenyesha urimbura byose bimukozeho cyangwa akojeje ibiganza bye. Payu yahoze ahanga akora n'abangaba bose. Barakoranye. Ariko yishe abantu 12 bagiye aho ngo batatse umuntu. No. Nyuma y'abantu bwagiye. You know, he's a fortune working for. Umusirikare kurikira ubutunzi ahari imari niho ajya. Nta rukundo agira mu kazi akora. Umva ndakwishyuza urabizi you owe me. What do you want, Payu? Ushaka iki Payu? Need weapons. Nyene y'intwaro. I need weapons. Baje hakono gushaka intwaro mnyezi kwa Michael Wongo. Ariko Michael bisa nkaho azi cyane Payu. Barakoranye. Ubagiye umunsi nganye zanu kwataka. Payu yivugana abantu 12 icyarimwe. Dore sasa aho baje. Dore n'amadovize n'ingunguru n'abakontineri y'imbunda n'ibikoresho bajemo. Baje muri kenkayeri y'ibikoresho byo gushwanya gusa muri depo. Muri munanga afate akamunyuze. Yabaga tumva byo amafaranga yose watanga ujya ngurwanya ibyihebe ntabwo yakimwe yatanga. Ya handi harapfa umwe ejo havuka undi mu byihebe. Oye baramuza ahantu hose ko arwanya ibyihebe agira ngo abiteze polisi n'inzego z'umutekano bikoreye imbunda zose bifuza. Payu, don't forget what I said. Yo muzubyibuke ntuzagaruke ibyanjye nebirangiriye ahanga ndakwishyuye. We are even ndakwishyuye tu. Ntunzagaruke mbere kunesha umutwe unyishyuza. Barerekeye batwaka bwato kabo barikomereza. Ni Payu na Longo Fei ndetse na Zianis yao tuzi nka Serena Jedi. Bafashe intwaro zose bifuza kila kintu. Kumbe abo bapanze gura muri Polo Club. I'm gonna take care of these little shits and get back to business. This is business right now. Iyi ni business none hanga. Cover the main area. Hano badore ngo baratatanya abasore bose bazi bize bakora akazi. Bafite kurasa bwabo gakondo bugiye kuzanga ari bubiri. This ends tonight. Ibingibi bigombe uyu munsi birangire. Sasa hakuno. No, you look like somebody who knows their guns. Hano kano bakizeye nakanya Indonesia. Hey. Nika ayiko ways tuzi nka Jaka. What are you anyway, man? Yakasondera uri iki? Musenga uzira mbunda zose uzizi uri munya Cambodia, Vietnam uri iki? Ndate munya Indonesia. Indonesian. Uri munya Indonesia kumbe. Yeah, man. Kumbe wowe nababandi. Up in the north. Umva cyo gose majyaruguru yahanga turi. Security. Kwasanze gose inkambi irinzwe n'abanya Indonesia. Terrible. Bako ntibari boroshye. Nazo kugeza vuga bene ubuyu nguyu. Bose twarabishe. Bose basigaye ngo bashwanyaguritse ari ivu. Abandi ari ibishirira. I mean, when you knew, right? Sanga wabyo mvuze ubizi. Kutavuga se. On the same team. Kesanga tse mukipingo binkoraho. My back. Binkoraho. Nshingukaho kandi. Ye ngushinguke wakagoryiwe. Thought it was something that you wanted to get off your little chest. Cyanga meze ubona meze nka ngushinzo bashaka kujya nkure mu nzira ngushinguke yo burundu. Your shoot is clear on what we expect from them. Abarashi bateguye bari bose tayari devero cyangwa. Guns pointed at me right now. Abarashi bose aho tuvugira hanga bazengurutse hanga turi ndetse bose imbunda zabo zitunze muri ngewe. Sasa nga devero Michael J White. We naka ayiko ways nago bavuga rumwe ka Jaka. Kakanya Indonesia. Abo ko bakaje bazanye uyu mukobwa iyo yayo ni hahandi baracyakomeza guhigwa aho bajya hose umukobwa arimo guhigwa yihaye kurwanya ibyihebe kandi ntabwo ibyihebe kwisi bizashira biragabanyuka ariko ntabwo bishira burundu no ku gihe cya Yesu hariho bari Tazari bari ibyihebe ba Baraba so ntabwo muzi Baraba umwe babambye na Yesu Baraba
kumwe basimbuje Yesu kwa Pilato, ba Nebukadinezari, ba Karidinare, umva nyine bose bahoze muri Bibiliya ari ibyihebe, na ba Zakayo ise wabo wa Zenokisi na Santana. Ngo buriya Zakayo niwe sekuru w'abantu bose mureshye ko mwishakiye. Niyo mwakomotseho kumva ko bakaje. Cyonzi cyahano racu wambaye dore ngabagabo bose muri sare imwe barihuriramo. It's outside. Iri hehe yambe bayindi iri hanze. Mauskitia. Had the same idea, didn't we? Your team double crossed us. Kipanya yaratugambaniye. For dead. Mudusiga mugira ngo dupfe. Left us for dead. Yego byarabaye. Then. Ariko nyine byararangiye. She's now. Tuvuge ibyano nahangaha rero. So we're gonna do this or what? Dukore ibingibi cyangwa Sasu silencer. Hari wajanga afite lisansi ku mbunda yiwe. Hariho silansi ngo ni lisansi. Silansi ngo ni lisansi. Afite imodoka iriho lisansi nivuga. Hariho silencer. Iriho lisansi ntabwo na vibura. In that case. Faranga yako na mu kivarisi kirashaje shaho dore kivarisi yewe. Ayo twavuganye. Banga bategwe ngo baza kurasa. Imwe. Konyo imbato. Filime nabazane ni umwaka. Darling. Gavayo hakuno mukobwa. Promise I'll make it quick. Ngwino yambi. For the first time you felt your soul slipping away? Sasa ngabuka bwa mbere ubona roho yemeze nkaho irimo gucika igenda itumuka. Now there's no souls here, sweetheart. Reka yo ntago roho ngiyo hano zihari. Our job's looking. Zitumuka zigenda zisiga ba nyirazo. Sasu. Wasn't exactly what I wanted to be doing when I was all grown up. Ubwo gaceka cyakora agenda begera. Abari bakodeshwa bose babarash bashuta babakozemo. Money. Bamwe devero yahaye briefing ngo bazenguruka ngaho hose. Sasu yavayo. Kugira ngo urugamba ruryohe avana kono silencer. Avana silencer urugamba. The girl now. Yewe. Urugamba ruje mu shotoranye karabaye mama we. Dora masasu. Triple threat. Batatu bakanganye. Batatu binagorwa. Batatu batavogerwa. Batatu binarumikwa. Koguranga ntasi n'imbunda niki yabonye imbunda ramba yifite mwana we akururanga harya hewe Sasu menshi yo gupfa ubusa. Sasu yabonye imbunda uyamaze misa muhumeka avuga ati nshingukaho. Dora masasu sasa yewe Filime uburyohe bw'abantu mwe. Filime uburyohe bw'abantu mwe sinzi. Sasa amaze iminsi amurwaye itiko rigiye gushirira hakuno we mbunda hasi arayinaga. The Indonesians you killed. Wisha abanya Indonesia bari abantu banje bene wacu. My wife. We no mugore wanje namushyinguye ku bwawe wanciye umugore. Ibingibi ni impamvu ziri personal, impamvu zacu nk'abagabo. Rero iyi mbunda nago nkeneye amasasu ayarasa hasi kugira ngo yamaremo. Ntago akeneye amasasu ashyira imbunda hasi. Akeneye iki? Akeneye umugeri n'igipfunsi uyu munsi aca agasuzuguro agaca mu izina rya Yesu. Ndaca agasuzuguro kakurimo. Araka umunyakarate na taekwondo kuri Silat y'abanya Indonesia. Mario Silat y'abanya Malaysia kuri karate. Michael J. White boxing na kung fu nyeya na karate na taekwondo. Abagabo n'indwanye byanyabyo niba amasho artist byanyabyo. Abagabo ziranga bitari bya filime ni indwanye byanyabyo mw'abantu bwitera amasasu mu nzi ndani. Tayari Tiger Cheni nawe ko Bisping kuri Tiger Longo Fei Tiger Michael J. White yewe sasa ndagutondagira ndaguparama. Michael J. White brother the boni Thomas muri hadi we
Night comes for us. Yewe data we. Abagabo zakoranyemo ariko ntago nzi Ongo Park ari hehe na Scott Adkins. Ahangaha byashitse ntago nzi hakurya aho Scott Adkins aherereye. Ikote yakaze nkwereke ikote yakubitisha. Ndaje ngukubite ngutondagire ngukarabe uyibagire usuzugure mucamo agasuzuguro amushenje usuzuguro gakeye. Indesho yanjye ntuyisuzugure nanjye nakurira ngiye kugutondagira ndagutondagira. Kigabo kirakomeye ariko ni hahandi abaracahigana utebutse na Ongo Park iri mavi yiwe iri gukora ziwe Muay Thai Muntai originali. Triple threat karachakomeza arachari kibamba. Yewe data we imbaraga zirakonta mwabantu mwe. Yamuhaye Didiero. Kirahanga ntabwo byoroshye suzi n'ibindi nari nakoroheye. Avaneyo Tai Chi tumuze muri Man of Tai Chi. Ngiye kubanza nkukubitire mu miyaga sasa amukubitire mu miyaga. Tai Chi ni miyaga ndago kubitira mu miyaga yaramu tondagira ukarabe umuntu ndagutondagira ngo ukarabe ngo usuzugure wakazingo ibyo ukora birakwiriye kweri. Doesn't have to be this way. Aboretse We finish this one fucking year. birangirira umunsi gwa none. Araka Tai Chi Kung Fu Man Tai Chi Mzungu anatomboza Mzungu anatomboza tombora Eric Cave hapa nikora tombora Eric Cave ya wewe bazungu barengara mukubita itafari ry'ubwonga amenagura umutwe Mzungu hasi. Mzungu amekaa chini amepunguza marere yake. Mbanga yungu ya hari barachamuhondagura. Sinati byanze tekinike yabo nikora. Kirao Michael J White sasa bagiye kumpatana cyonzi no gupatana bagiye kumpatana tu uyagwa hasi arasinzira. Barapatana yagwiriye igisongo Robin mutunguka mu mutima. Yagwiriye ni Robin ni igisongo kimemusongoza ndani ya mutima wake. Ndani ya wati ubundi umuhumetso mu Giswahili ni umutima. Ndani ya muhumetso wake kimeingia ndani ya moyoni. Kumbanga hasigaye sasa abazira cyakora nabo Ongo Park na Boyika. Ongo Park Tingi tumuzinya Tingi yatari payu we na Collins. Ongo Park na Boyika nagwa Tingi kuri Boyika sinzi bw'abantu ngikiraga sinzi Tingi kuri Boyika araka Ongo Park rimwe kabiri gatatu undisputed kuri Boyika we yamuhaye vi ndaguha amavi ningo ko namushenje nyanuzwe rwose ndwanye nziza ariko kanzu uyu munsi nkwigisha wivuga gabanya ifusifusi turugende bagabo araka Boyika
boyika araka boyika hasi ongo baka hasi tingi hasi wakana baze twumvikane nta mwana usaravomera akiraho haza umunyasirati yewe yikanzemo boyika rikanze akana kamuhaye umugeri wakigambanyiwe. I should listen to Deborah, shouldn't I? Rwose Deborah kandi namubasha imbere hose simusuzugure. Deborah yapfuye kare mureke muvuga. Wivuga bapfuye. Vuga bazima bahari. Sasa tingi na Melanto Warrior bakoranyemo bombi umuntu umwe boyika nayo yayo sinzi undisputed ongo baka Melanto Warrior it comes for us filmiraha mudakuzwa mutebutsi araka mutebutsi yewe mutebutsi gwe mutebutsi ni mutebutsi ntabwo abesha ni ibyanyabyo tumuzi special force nyawe special ops ari umwongereza yaje muraka boyika undisputed mutebutsi originari uyu hasi jaka hasi bayu hasi mutebutsi ahagaze ari umuntu umwe. Uyu mugabo ntakina yahondaguye Van Damme ahondagura Michael J. White ahondagura Jackie Chan aracyakubita n'aba abongeye arabisasiye yakubise abanzi ibwana cyambwe abakubita mu Buganza yinjira Bugesera nahangara aracyakubita kumbanga Michael Bisping ahwari. He pissed off some really important people. Mutebutsi yivirayo akeneye iyi nkumi y'umushinwakazi ikeneye ngo ikeneshe amabandi yo mu karere kose. Oya no ce n'est pas bon. Toa mbunda yako chini, punguza mbunda, punguza bunduki, punguza silaha chini wewe, itowe hapa. Ameisukuma kwa yeye icyonzi cyo kuruswa irinzi ruke rwanjye nakwambuka nkagira Kinshasa kandi hose bamba mifunguro ry'ubuntu. That's how I cash my paycheck, don't you think? Yasigaye impembwe ayanje kiraho arubitambitsa kusubira iki ntabwo se bibiri iki koko imbunda aramushiranye kandi agakobwa izina rya Yesu. What the fuck is it so hard? Kwica umunyakazi w'agakobwa gato byabananiye akiraho ongo baka rimwe tugiye muri kabiri umaze kunsiga inshuro ebyiri kugira ngo mpfe rero ubutaha ntabwo bizabaho. Bwa mbere warantaye unushyizeho igisasu n'icyanturikana ubu ngubu urantaye sinapfa ndagarutse. Araka Muay Thai original kickboxer yivirayo muntayi nyawe muntayi original ongo baka rimwe kabiri gatatu skinny trade yaje muraka Dynamite Warrior Chokode zose ize yewe mutebutsi nushaka kutebuke niyo yayo ndaguhondagura ndaje ngutondagire gukarabe mwiyuhagire ngucama agasuzuguro kanyu k'abongereza ndagucama agasuzuguro. Nataka utoe kasuzuguro yako hapa. Sitaki kasuzuguro yako. Sitaki kasuzuguro yako hapa. Kasuzuguro yako. Wewe sitaki kasuzuguro yako hapa. Ndakukubita. Kasuzuguro yako hapa. Sitaki kasuzuguro yako. Kasuzuguro yako. Toa kasuzuguro yako wewe. Kasuzuguro yako. Toa kasuzuguro yako hapa wewe. Ndakukubita laka. Yewe ongo baka je mutebutsi bitangiye kumurenga muciye umutsi w'ikirenge ariko niyo ahandi niyo yayo agasuzuguro kanyu turagaciye. Is that all you got? Biragushiranye bari gusigara mu cyobo ngaho tuganire wivuga byinshi icyuma cya mbere mu mutima icyuma
umutima icyuma ni ahandi agasuzuguro kabo afana ikindi cyuma ikindi mu kandi gatuza ikindi cyuma ibyuma ibyo ndangije aratsindagira umutwe ndangije yewe ogobaka orara ivuzi toko no more toka kuvuga kwanyu turabirambiwe apa abana bahondaguye bagenzi babo nk'aho badahari bakise batatu batavogerwa sasa yakonsikiye bisipinga kana yimbono mukobwa yitonze Serina inyanja y'amasasa aramududubisa amasasa aramucucuma aramucocomanga amugira akayunguruzo aguma cucuma n'uburakara na cucuma ngaho rekeraho ngaho ubasekuye yanoze rekeraho umesekura yanoze Thank you. yaramushimiye aramutabaye habuze gato haduye yarari murangije nye kugira ngo ubu ngubu filime nahanga irangiriye intsinzi ya batatu batavogerwa badahangarwa bibikura nkota murayibonye guhiga ibyihebe bigiye kuba byakorwa ndetse mu karere babice intege mu karere kose bireke kwigira akaraha kajya he niyo gahunda ya Ziani tuzi nka Serina Jedi dore ngo haraza abakunda kuza birangiye barahageze abakunda kuza birangiye barahageze Ni hama yewe twari twahangayitse mana turakubonye telefone mana abantu bose bahamagaye telefone ya Jack nayo yatubwiye kuri ahanga kumbe Jack tuzi nka ariko Wizere yatabaje avuga ko umukirekazi araha ndetse andi makuru meza nuko nyiri gutuma abajya guhiga uyu mukobwa nawe yari yamaze kuba yagerwaho bamaze kubona aho ari muri Singapore wundi hagarare andi mabandi syndicate yayo ihiga umukobwa mutoya bamuguyeho aho ari Gitumo you under arrest get up simama juu tumekuja hapa kukutwara kwa polisi ubundi Swahili mujye muvanga indimi zose ni Bantu langage de Bantu I had a plan. Good plan. Yose ari imipango y'uyu musore imipango myiza gusabuza gato ngo bapfe bayizira ubutaha nawe azaraswe ngira iyi filime natangiye nshima Imana ko tuyibonye yarwaje benshi amatsiko n'amashyushyu arangiye tuyiniye hakuno nari magagari kibamba papa ikitavogerwa indata bigwi umusigo udasize ndetse inkotanyi cyane ngaho Imana ibandebera cyoroshye byose bikorewe Inyamata bye ndabakunda cyane triple threat nairangiriye mukanya gato nangira abduction ya Scott Adkins bye hasta la vista.